Ese yo, ese lima sefuntos up. Maruna la tunu ia o peona silsila te ele itai lava le tato Savali whaanoano le tai a mei o nai whaatatai o mana ia fo i o leo tau ia sina au e puni mai le la ia o ai whai lava sina umi o le au o i le tai au ia whaasoso fo i le tato whalame Mano, back to school and now tanga ia tu ia I le ata ia o tuanai le fionga tuana iuta ia fatalo fatu I le nei fo I vaenga o le tae au mai mo mai I fasalonga ia ale TV toru ia o le latu whaamanuiang le na manuia lo 5 tausanga Samoa ia na pio mai atu ia lo talo atu ia I le sao me fo I le valaulia ia atu ai fo I male fionga I le au mamalu le malo ia o lo o whapena ona patia mai foi ia le anga I mai o onga I le nei tae au. Atano o le whanau la iti leo la tau le whaia le si 5 tausanga lukunai e mana ia lava e te una iata I le so whapea ia 5 tausanga toe to manatu I tua I o le mele sa tupu le so ia maurisi le nā o onga fo ia le kale sia le baptiso mai leo ne Well, good morning to you once again to our live telecast from the Tuiātaga. Welcome to viewers right around Samoa and also in American Samoa on KBCK TV and the Blue Sky. From right around the globe, we have just been informed by Mangeo that there are viewers, watching from Hawaii. Well, good morning to you. And if you're watching us from mainland US, we'd like to say good morning to you from here in Apia. And we are hoping that you're enjoying this telecast as we're going through. We have got around about 175, 180 organizations marching this morning, but this is the 14th that just come through, and we've been going for around about 20 minutes. So I was just saying earlier, Apawi, probably another 3 hours we're going to be here. At least 3 hours. But we're so very fortunate that the sun has disappeared behind the clouds, and we're very happy about that. Ia e tō fulava le whala potopotonga ia ma le Malakofi. na foi sfengi maskaili a wa foi whamna tuna 5 tausanga ia peo na whalongo atu foi komiti ia tamu whai lava ia ta ane le sifulma le lua wa mai ia vave foi le anga I maitua e wha solo mai o lo tele lava. Ia o St. Mary's le na mai St. Mary's le mai I Savalalo o le vasenga ia ono o le tausanga ono tausanga fitu ma le tausanga valu la tuna le o Savali I le tai au nei ia o tō ninga masani lava nei a onga o le ula te wila ia o le ofu lanu moana ma uftinu pae ma neia ma matangofia la so o mai tua ma tamaitai whaia onga ai le o rim tamaitai whaia onga ia e whatalo fatu I le tamaitai pule a sister Marcela le nei tai au ia ma le senga o whaia onga ma lo le so I fua ia whaftai foi I le tau mawhai mai e awe mai le wha moi o le tātou atunu ule nei foi tai au. Ia peo na so mai tua ma le St. Mary's le Vaimoso. Ia na u fai foi le lato whaalo mamalu lau valaulia o lo whapena ona ia o le whamtarangi na o sauruma mfufonga o le tātou waso. E wā, le taimini atano wale o te tele ni a onga tono le atunu ua na o tamaitai. Pe na o li I fo ia o atono stasi le a o lo tu mau lava I ona whainga whaavai ia ua na o tamaitai na wala whapeo na a o le taimini nei. Nā lo ia o le fo linga nao o murinu ule nei tae au ia o whanga solo Savali o whanga solo Savali o le nei tae au Savali whaaloalo ia e whaali ei le fia e le whaamana tuina o le tuto tasi o Samoa I le nei fo iaso
Tele por kalame o le vai aso mo aso e lima I o le alo I o le whamoemoe a pau. Ata noe mai alo le Savali whaalo le so I le tai au nei so olo ma le siva le le malo fie. Le whala po pitonga le ai la tau fui wala e ina le la e Samoa o le tatau ia ma le malu fui. O la fia mai o te le loa te no o te le ai lava le siva le nei. Wow, ngā foi le 5 tau sanga la tātou mai moe foi le siva le nei. Se tas foi o siva o la ngā foi a tātou Samoa. Ia manisi e pol kalame la whapea o na whaanga solo la au li nei. Alo. Ia nau mai mo atu le tātou tunu ia o ata nā o tamaitai po teine tuai o le St. Mary's I Savalalo ia pe au na whai atu ia malo o tasi nei tasi foi nei o a onga Tele foi do lato sao I le tina e ole a foi ole tātou tunu e wa lewa sa o nga mai ia o I lunga I le vaenga wa mātutua ia wa whai a inga wa ngā luenga wa tofu ngā luenga ia o le tina e nga tātou tunu. Ia o pe foi ole la onga le nei ia inisi o whaululunga foi mata ngā luenga ia o whapea o na whai foi lato o sui. Ia e pe o na iei le tātou tai au le so ia o le nā ia na sisma na ia le lana moana o lato kulitasi ia ma la onga le nā ile o manino atu le lato fu le nā o le Samoa Primary School Ia so o lava sangata malia o le smoga o le aonga tūlanga lua ia toi fo I ma le kolisi sangata malia ia o Samoa Primary na ua mai mo atu iai o le vanga foi lei o I vailele patalo fatu la fio anga vailele le ni fo I tae au I loutou tāpua I fo ia o tau ele mawhaia na malanga mai I mulinu u le ni tae au ia o loutou alo ia mawhanau na ia lato la te wila e nai ia wa le te wila lava leo wa fai ma ngala au foi leo le fai lunga leo le tato ma lo tu tasi ia po le tato national flower lea le te wila fa nga mai e fana ia tasi na o company o lo lang lango ina fo ile tele por kalame ole te wila le vai lima Fiscal promotion. Wa tang zone. Ia e fatalo fatu I le vaenga le market le meita au le vai lima breweries le pulenga ia le fainga luenga ia fa malo o e mai mo atu ia tana o le Samoa Primary School ia na o tau mo fai le pe lama leo te wharongo atu o tau mo fai mai ia fongo lenso ia e whatala whatu I company ma pisinisi o te tala le tae au nei ia leo lo mai tawina ia whakitani malo ia le anga ia tu mai I mulinu anga I songi ia e whatala whatu ia Eggy Grace le nei tae au mai mo mai whatala whatu foi I le tanoa whatala whatu I tanoa le nei tae au le hotel Amanaki malo le soifua ma le rangi o mai a tautou ia ele o ko se lilo atano o faltan malo nei o matua fatu mulia wala o te seva noa I mamanu falau wala via e fa pe foi la to lo ana I foi le umala I o savai ja a felo le pale a vai na ia fela ma le tupelo tanga wa le sei no fuele so atano Whanga solo pea ia le tātou Savali le nei tae au. Huling mai na onga le nā mai Alisa Primary School. Leu tātou o mai le vaenga le stala numera 2 Alisa Primary School. Ia, e whatalo whātua I fōi le mai mo mai e mamalu le tino ro mai mo mai e Alisa e le nei fōi le vaenga la lea.
Orangala, Lay, Emily, Lay, Tole, Anya, Tole Puna, the Bangala, the Hotel Bangala, Lalo, your family, yeah, more the she would or something. Ole na lo ngai mai lava tatu Savali ina ia o ane le tai mil sefulu ma le lua ia o mai a o mai Savali se lau valu sefulu ma le tolu pea ia o le o ngale na Tuiātaga Primary School o le fai foi le lato fa alo se tasi le nei o ngata no lo ina lo pokalami foi le malo mo le toe fa le le o lato fa le a onga bela fai te pasi atu mo ta ia le na o toe fa le le fa le a onga le na ona ua le saonga le mo le mamalu foi o ia mo le whana o lo whapea o na onga. O lea lava Savali. Lea lava Savali. Malo lava mo taa. Well, once again, good morning to you from the Malaya TFO, where this morning we've just gone past the 37th organisation or the school to march at the celebrations this morning from TFO Malaya. This is the Tuiātaga Primary School, and like the so that Whakapua was talking about, we was talking earlier about it, that I think the school building, you know, is being renovated at the moment. It's been renovated, yes. But yep, they're in their colours this morning, enjoying it, as well as the teachers. Well, that's the school from, that's my Savali Primary School also participating in today's march past. Yeah, o te masarara i o a ungarani mai le tu malo vai maunga mai te ulu ni tae au ia tō tele ia le Savali lea wa le vai maunga le ni tae au. O te leilo e ata noa po mala malama le whanau ile. Ele tā ua fo i o le so. Ole, salo tasile tulanga sanga ia fai a onga i le vai aso le na sai ma vai tu ni ma vai aso di ona tua o le tau fa ma la maina o le tulanga le ma le tau o le fai aso sa o le le tau o le fai aso ele le lava le famta tala le fanau e wa le sia fa pe na le alo Savali ma po ai nei mau tanga ta le lava le lo o le mafu anga fo i o le fa mo le so 188 students and 8 teachers. I don't think they're all marching, and that is a good thing. Marching girls, mai le primary school la uli. Ya, fa malo foi le soi fu ma le langi mai le mai mo mai le fionga lo li le ni tae au la to ola auto te mai tae le ola adu to banga Savali foi le o le primary school se la fai le so fu le tu lai va le tae au. Inei le te fa la fai le to banga le Savali. O mai le whaararo le aonga le Tuiātaga Uta Primary School le nei fo i tae au le im ta mai tae aonga i atoa fo i ma le vasenga o whai aonga lo muli mai tua. Pea na sila tu le fu'a le na atano. O le aonga le nei na fausia e le malo saina le lato whale aonga. Le lai fo linga mai whaftai fo i le malo saina. E tu sai fo i ma le whale aonga o lo aonga i taimina ne. Wal masalo apa uyo le mena le sa afia fo i le saunoanga ne le afia mai le aonga malo le whaftai le. Awa tele fo i le sao tunu mai whapenauna atina ilaia Samoa le tasila le pe Samoa pa u maro saina. Ile
ngata la tulanga I whanea onga ai o awa no skol sipi foi. Ua te le mananoa ia alo foi no whala o le atumi. Ua whapea o na mau awa no skol sipi. Whatupeina e malo nei e peo. Saina, Japani, New Zealand, Australia, ma le tele lava o atu mai whafu. Nei. Pena para mistura para ina e tautanga para tigo lima. Lato aonga o te lau maulolo kuki. E luo te lau ka tamaite le aonga. Ole sauninga le tae o nei e te noa e fōlinga mai o le matua. O te tonu tele au whaasala lau mai whafo ia o lato whaasala lau atu o tato po kalame nei. Ia tunu mamau le ngata I lunga fo le TV, le tio, newspaper, papea fo I lunga o le internet. Ole msalo le awhenga la sauni mai mo le lato a whaloalo. O le tulanga le ua ia a pa ui le o toi aru whasolonga le te vai a tua le maua le wanoa la onga manga I mai tito. So first come first serve lava le wa nga I mai ai. Ole tulanga masania e sa ia tala e whaia o lo te muwhatino ia ua usuilo. Ia fōlinga mai o le kolisi o Samoa le nā wanga I mai. Ata no le onga le sa ia onga ia so ia. Le onga le ai. O le onga le sa ia onga I le sa ia onga Ia o le le fale le sa ia o le vai. O le Stevenson e so ia nau mo mai Williams ia wa pe o le lanu le sa se mo wani manu malo na solo fa mo mai ata wa yes swinga ia ai o lanu na e fo mai o lo vai fo fa na wi lanu I tono le onga Williams Maya Calliope ia ma Stevenson apa ui wa ta o tulanga le wa onga o fa lungu fa pe o ele na matua fa le tonu ia le to fa le ai o au lava le a tonu lava ia wa e se swinga le next time ia ai o le na pe ona sisi ats fo ia le polisi o Samoa le na fa pe ona nga solo mai ia na fa o le onga le nina fa tuina le afi se lau 5 ma le tonu se tasla le wa ona fa tu ia ai le I tutotasi le tato malo ele fesiria foi le tulanga o le sao foi o le nei onga I I matamata I o lo fa pena o ma tofi nga luenga le ngato le malo ia fa pena foi le private sector o te langona ia tasi le sao tele o onga I o le o ino o fa na o le tanto o tulu o le fale la le sa I fa pena le Savali fale tonu lava lea le Stevenson ia lo fa ingoina I le Robert Louis Stevenson ia le tusitala la wiloa lo fa pe ona fa ingoai le vaenga la lea ia o le kolisi fo o Samoa o le kalai ope le sa le usa vali mo atu le fa o le vaenga la I le va avo le moto ngata ia ia fe valselau valsu maleiva Ia lo fanga solo mai pena o ngate le lava le na ia lo te vai atu le ai anga I mai tu ma le senga o fai onga masalo tu atu o le associate tamo tene tu ai pe ona sisi atu ia wa tasila le me le santa tala no io tu langa nei wa le ai ma sesi o le vaenga le mau tofi le teimi le nei ia pe o le presidente le na le associate tuai tamo tene tuai o kolisi o Samoa ia o le presidente foi na le tau tu Samoa le na faltua ia salote tupo Samoa le tionga tupo se mea ole sunga malia tota fil le lua la fa vaina le nei sina sui ole sa mai te wina le sona na fi ole lanu mea mata le ale tau tua Samoa le sala e ina tono le motofono le fa meni le sona le pena tana pa ia fo ia le saunoanga le fiongo le li pa ni ho le wa mania cream le situ ai me mata le situ la foi le famtalanga fai lan me mata envy na o mai a tu fa manuia tama mtene tuai o le a kolisia Samoa
le latou asosi. Lama-lama malosi latou ia onga al polisi Samoa e pei ona iai whapetai tele i le stopa whapetai le ai alo whanau whapetai le rote nua mo Samoa. Le sila mele o mai tawina i le tae au le nei a paui o le tūlanga hoi le leo. O isi vaanga leo te vai antoi. Uma lefa toa o pasi atu. E le imea vai ukua pasi aku fo. Lono winga peta i fia ia asosie. E a fo le awai o se sui. E mana ia fo le tūlanga wal mena o lo mai tawina hoi le le. Ese le o le mea o lo mai tawina e ese le ofu pasi atu. E sau sui le ofu o le asosio lo iai. Lono winga o le whaadinga le nao le fia. Fia. Ma le whaafitai. E le tauria ape fia le tupe na lue fesui ai ai o funei a le mea tau o le awai i. Whaftai le 5% foi lea o tele el toninga sui ia i ai le so. Ia wao le a onga le nei le asosi le nei po le onga le nei atu no o ono se fulu tau sanga ia na wha manatu foi le 5 se fulu tau sanga. Sa fai foi se Savali te le lava ia. Mai momentea o tātou wata nā tū sa oa tū mai i le malai tia whau le nei tae au. Ia oa fo i le mai mua silisila le tātou o tunu e leo mawhai o nā fio mai matala mai au i muli nuu le nei tae au. Ia peita iane ia o se tautua le nā o loo mawhai o na winatu ia mawhai e na mai mua silisila. E le tūlanga o loo iai ia le whamamoi muli nuu le tae au le nei. Ona e whanga solo mai lava le skopa. Ya onga nei e tia o ia na mua i pāria le mālo. Ya fionga ya ki o ta ako ni nāmu lua. E le tātanga tatiwa li mamalu. Ora nā fionga na Pilipinia. Paftai atu i le Blue Sky Samoa ia mo le paanga fantasi o mwhai ai o na awinatu tātou whāsalaunga ia e le ngata fo le nā ia o le paanga o mwhai ai o na mai mai ia le i Amerika Samoa i lungo le KVCK TV, ma le Moana TV, ia ma i tātou o lo mai i Hawaii, i whapenai ma mainland i Amerika, ia le nei tae au, ia e whamalo atu. E nisi o sui al whalapu tutonga le nei o lo au mau I whafo. Lea wha maua lea vanua, ia wae wharongo o tue. Le tala e mai, e lo Savali lea wha mau popo i o le hol, foi lea o kolisi. Ia e to e whamna toi mea ia so ia. Salua o ngā whātasia pāui mal tangata leu te vai atu i o iti. I la pe o iti e matua atu ia matou. Oh. Ia le alu Savali foi le lātou o tupulanga o toro ina le fia sau mai lunga alu tupulanga mo toro. Wai ia le vaenga le nā o toi fia o toi amata mai lalo. Nā fōlinga mai wala whai wiu fo te Savali le nā le. Fōlinga mai wala vasenga le nā o le valu. Pasi le fiti le nā o Langi Jackson ia. Mai le fionga le nā. Sui foi o le tautua. O le tūlanga ia. Ele tai la va ona mai a tātou Savali le nei tai au. Ma wa e ia le vainga foi o lo iai mo nu le nei tae au na o le whamanumanu mai lava i talusia ia apena ona tafi e seina man tua foi mele na sa no iai le fionga le sunga atu le epa sai le mali le ngoi le aso na sisi ai le fua a i mulinu ia na vai sa timu uma ia isi tu o Samoa ai o inei na vai le malai o tia fau ia sa fa pena ona lo fangia le tua matafi ese ia le ia le timu na tu ma pe fo e pa uma i tia fau A ton foi le timu nai ni se vaenga ia o wanga lava whamamia. Ioi. Ia e pe o nei ai. Ia o lewa vai atu I lumatu I atanua le tatou vaenga foi lo fai atu ai le tatou whasang o matua tumu lava o tau le lo atu lau Savali. Ia o palalaua ia whatalo whatu I si umu nei fo I tae au ma lo tau mai mo mai ma lo le soifua
Se mātou tu māloa te noa o lo tāpua I mai foi. Le aonga pala lau ele nei tae au. Papaina to sama e to siva un school o do waonga e to tua ya kai para una melesea. Teleo a onga mfala tonga ni a pa ui o le tulanga fui le whawaina umara fua I le temia to I titia to tasi le tae to tulo. Ringo le teleo a onga nei le lewa tai ni masfuto sanga I le matua. Mātou whale taimire na o lena ave fafo nisi fo I o la tunu u. E a onga scholarship fo I mai loa lau a vea mawhai a onga. E a mataloa na tina ere teleo a onga tuno la tunu. Le foi sa iai nisi o ta mama tina sa a whapea na interview foi tato Paul Kalame I o Samoa lo tofi. Malo, le lo te wa usi le leile mai mo ai foi a makeo ma tuilangi. Au te roi. Ia, o le la tu 11 no, ia se foi foi sala ua fa matalang. Lei foi mawhai mata mai a onga salua o ngai se mama Savali mai o. Ia welo foi o pole tu no ele sidal ta I lo tapua. Pe le nganga lava na le lava e ma te tapua I lava ma le sunga ia mangeongi. Ia alu fai va pe lua tiu te hatino fo nei tai au. Ia ia le lava lo mai mo mai tatu atunu o le te nei o lo fanga solo mai pe lava ia a onga taitas. Ia wa lava le lato tu lai fa alo fo io tato malo fa alo mia le nei tai au ia felano wa lava le tai au e ala to ninga io tato no matua ia lu tele pismisi wa lu mia o lato lava ia wa le mai ta wa ta no mangema ia na to ninga fo lava le va ai el tai nei ono no wa le lava pismisi nei voi va ia so I fale o lo ia lo lato fa ta wina ia va Mulia lava ia malai o te whaunei. O le mai tau atu lava le inga io ia solo ia o le mana nofo I le ngā tono le malai. Lona winga o onga nei masolo nei o lai amata mai o unga o luma I o le fale whamasino le sa waia onga ia le malai e le inga io I lava. E le inga io te mai tau atu atanoa a vai le lisi le nasa o Savali whatulanga ina o te watu e toa tele fo I le au o sopa le I waia I tonu te mine. Ia, vane foi le saunga tuilangi mangeo ma pau I se e maua le me foi na le. E vai atu la lan mona le toninga le lan mona le ofu te ia uoso ia le ia onga I. E o tuana manga wa o nei aso le toi mau nei aso. Pe o ia lo foi le wa fia fa ia fale ali le wala mo tangata ia nei. Ia sa wela usa noanga e vai atu lo lava e saunde asa va de tusa male la ia lo fa ia o solo ia fa mana ia mai ia foi le ia wa te mi wa mana ia le pui no ata. Ia le lo pole si lima suta usa to tilo mata ia o lo mau le ia tuai ia lo nat. Le au siva le tau po mana ia le wa mai mo mai I le ata le na ia mana ia matango fia fo ia siva le vanga le nei a mangeo le tau po mana ia oi Amerika Samoa le fo ia malona la lai I Samoa ne Io le tau po mana ia Amerika Samoa. Lolo no winga manga ia umaka o poula ia. Pea o ele whanau e mese lava e whanau teine I siva Samoa. Wa lenga luata ua le a onga lena a onga I fui ia PPA. Ia. O le po leo pasi me le a onga tuilangi po le yo mai le O le mene tu mata e tuilangi o Girls Association. Ia mol si le fia fo ie. E ala no musu te fai atu le a onga no waonga. Ia wale a onga le no waonga. Ia na o tama lava. Il matou fu vai tem ia al temine ia le la o filongia le a tonu lava o mai le o ngale ia la fa la wilo tu lava to sunga tai o nei was tas fu le o a onga o lo fa na tu ine tau sanga nei ia lona limas fu tau sanga tau fu na fa vai na ia le onga le kolisi mai sa nele ia kolisi file mu lava I lunga le maunga ia e malu File mu lunga le maunga ai
ai la lo i Ai malu lava, ai malu malu lava. all right ma le fa aftai le na mai mo atu le tato tunu le kolisi a mai I Faleata College I e fatalo fatu I le tina ia ainga ia ma le vasenga o faia onga ma le pule a onga mai I le onga Faleata I loto pa ia fatalo fatu o le si vaenga le na to tele mai mo mai le TV todo I loto pa ia e fatalo fatu nei tai au le onga le ia mo yo le onga le tumalo ia pete ia no le to tele lava yo lo no fo I lava I tonu le tumalo Sau sila mangeo le nei tai au I lau sila tu te minei mo nuu te fau nei mal fanga solonga mer Savali wai le I mamao fo ina I masina sa famna tu nei fo le fo America Samoa wala sau sila o ye se senga peta tu sa lava I lau sila ma te nei mal famna tu nei fo le fo America Samoa O le tūlanga le iei e afo. Pawale se senga o le telo au Savali. A le ia wal tūlanga umale pe foi ona iei Amerika Samoa o tūlanga o Savali. Ia e le tele au Savali le famna tuina foi o le fua. A le famoe moe nei. Ia ua i mkau ki ale mele ua i le to telo au Savali. I le famna tuina le nei famoe moe. E pe ona ta ua foi le fu America Samoa. Ta si lava le solo tele Star Kiss. Ia na so a tolo malai. Again established in 1962 at Tuiātaga. This is one of the schools, I must say, and the ia le vaenga le o le manula iti le vaenga le under 12 Manuiti. ia le vaenga la le fiu le matua hoi le fai ka kofe au ala su e mai le ol mala la kapi weeks now before that takes place. Established in 1962, 268 students, and 28 teachers, and ia le na ua I fatalo fatu foi I le community a Tonga I tonu o Samoa. Good morning to our Tongan community, both here and in American Samoa. I believe that the Tongan rugby team is coming past very soon. And right behind them, in that jolly-looking green, is Anuamara College. Established in 1948, due to weather conditions, the school has been shifted away from A onga I le onga le kolisi a sangato Iosefo ia a o tuane ia le ua a matafoi ona anga I le ua mau atu iata ia ole atanoa ma kotepe ma nio stasi nei o fala tonga I Samoa nei matua I le lava lona fafoina o le tamatuai o le malisi pe ona sisila to te minei ia tele foi I la tau o lo ngalulua I faululunga o mtanga luenga le malo pule ina ia vai ia o mai le society le tamatuai o le malisi tele foi o le sao foi o le nei a onga I le a wina o tupulanga le tātou o tunu. Ma pe au no fai atu ia o le aonga le nei ua mai al fa mana tuina o lona 5 tausanga talu na si mai I muri vai anga I uta I lotopa ia ona nga ile I oi ia la fua le mele o lo ia nei ia ai tele le sao ia pe ona sao no le tulanga ho le tele o tangata mau tofi le na a o ina I fo tonu le aonga le nei I think e mana ia foi le temi le nei ona ave foi le fa malo ma le fa ftai I felela pe ono fa ia tu mo ia o le telo I la tau le na ia e o mai nei no nofo I nei o le to telefo o mali liwa I nei I le ao ina o tupulanga Samoa mo le to le fa malo Ia o le nai fōlinga mai ele I taitai lava o whasolonga al vaenga le nā. I si tu al malai.
ni ia o ngau O fa le pe wato ona i pa titia a toa le tūlā taluna whanga solo tātou solo ia pia male fase fulu ia whala tonga maonga ia ua mai atu ia lato Savali whaaloalo i le nei fo i tūlā o le tae au. Ia olo mai tawina i le tū sa sae o le malai le tū i mātū ia o whaamalu mai se tingu tele ia talo sia ia a ua ni pa u le malai nei ia se ia mai ale le ia le fa moe o le nei foi tai au pe ona whanga solo. Welcome to you once again. You're watching pictures live from the Malayo Tuiātaga as we bring you coverage of the march past. Nearly an hour ago we had the flag raising ceremony and followed by the speech, the official speech by His Highness Head of State of Samoa, Tuiātaga, and then the start of the mass past. And we've just gone past 45 organizations that were supposed to march this morning, and we still have another 100 and something to go. So we're not halfway through yet. Ia o le nā lo whanga solo mai pēr lea onga le nā. I luma nei le maota o lo ia mā lo whalolungia fo i mai le mā lo tonga. Ia Amerika Samoa ia ngā le tātou mā lo nei. Te tau I lava le toa tele o Savali nei tae au ia e matua I whaatumulia le taulanga le tele o le moli saina mai sa la fai pio tasi le vai fo le tele tato atu ono se mea eso ko tula I mai le tele o le moli saina ia o te tatolu ia au ngā lava mo aso whape nei aso tu mu whape nei Wailole me whaftai e tuilangi, kumana tua fo ia soia. E whai o le moli, o le kolo. E umai fo kua I fiu ia le vaenga le e whaamamaina le taulanga ia pia e salu le a fo ia le pautoro. Ia wale tūlanga lea, o le ano noa I fo ia stores o whale o loa I tuato le malai o whape o na whaatau ai ia mea tau mawha. I le ngata I nei I tia whau, e whape fo I runga maota o le malo. O lo whai ia whaali e fo ia mea tau lima, tinam, ma tamaitai. Ia me se fo I nisi fo I mai e tunu I whafo o whaali e fo I nā po o whaatau e fo I nisi o lato o loa. Ia awala wale whamanapina lima sifutau sana. E masalo le vaenga le nā leo loanga I e tui tangata ia o loo mai whafo. O le vaenga le nā leo mai male luas futa la tanga ia o tātou ia e peko rawa I nei ia. Nale mata. Ia mangeo I lausi si la foi le pito I ngā taiga I le tele o le whare ainga o lo I e te minei. I le te minei fo lele o le mai tau fo lele o I la tau e toa tere tangata o la mai moina mai la tau le ata whao mai. O le ase tūlanga whape se vainga whape I Amerika Samoa I aso whape nei. O tūlanga whape pe ona I e fulini whamoe pe ona whaetu stemo sola. Ia e se volta penanga Amerika Samoa e le telefoni fale inga whape nei. Ona ia lava vaanga I limiti fo le ia le vaanga lo fisa so ko maloloina. Ia ma fale inga whatanga inga ma tūlanga whapena. Ia le vainga la le vai nei le tapenanga nei. Ia e a mata mai lava I tai le taulanga se o mai lava nei le malai nei. O matua I tele lava fale inga. E whapeke tangi whale waa e le lomo mo whale inga. Le olo o kukai nei le tele o meta. Te manatu ana whapea e eise whale inga o whai ona lato au maia se le si o mulpipi ma e ai whapapaki o ia so whape nei o te roina pau le to inga whale inga matua I bava o ia I le tatoa tu o te minei. Ma lo whaftai o le naua o le aonga le nā St. Teresa's Primary School mai le fionga le pea. I le nei fo I tae au I o le lantou masalo pena o le tasi ala vasanga le o mai I le vaanga lea St. Teresa's Primary School.
Mai ala to Savali whāloalo ia watana o le Don Bosco le onga hoi le matata SS le Don Bosco si le fia le mamalo le tunu ia o la tole aloina ia le senga vao lua ma le senga vao tolu ia le vaenga le masalo le whaifona le usava vali i ma le au vaao o a hoi o le senga vao tolu ma le senga vao lua. O le aonga le nei o le ua lua ia sa ia ua lato aloina le taimi nei le whamoe moe le vai o sofo. Ia, i le tulang fo e suenga selfie. Ia, whai ngata malitai. Hello. And you're still watching TV3's live coverage from the Malaya TFO. We are coming in your picture now is the Don Bosco Technical Institute from Singamonga. And some of them are rowers in the Sengavao Fautasi, Sengavao 2 and Sengavao 3. Some of them are in the crew. So a good 100 people are involved with the Fautasi out of about 200 or 300 pupils in the school. That's right, that's right. So mai tua ma le vasenga o whaia onga ia marau whainga luenga ia a le onga le matata ese Don Bosco apa ui papauta Girls College ata noa o le a onga le nei wa tele ni swinga fole wa ia ni taimi le nei swinga mua lava ia o le wa whaile lato au la kapi sa mai tai tolu smoke free tournament. Ja, onga le nei papauta. Ma naia whamalo atu whatalo whatu foi le tamai te pule ma le vasenga o whaia onga e po se tūlanga foi le whate ia wā o le mea sa man sei papauta mo le fia o tausanga ia pe o i lea e whasauni ia tamai tai ia mo le ngaruenga le tua ia pe te ia ne ia o vai atu ia o le ua le au lokapi ia o lono winga po sistemi o le au soka O le tautonunga lava o tamai tai pule. Ia o ngatasi fo i ro maletele o swinga i wanga i mai fafo ina ia masani ele whana. Le aonga lea o lo mai moa tu iai o le kolisia le ekalesia Iesu Keriso la upa ia o aso ngatai le Church College of Samoa. Ia tasi fo ilale nei aonga to o tele i fua pepe wai e salva angale i pesenga. Ia ese foi isi kolisia le kalesia ia maisi aonga tudunga lua. Ata noa le aonga le nei aso ia e le fua o le o lato whai li pō lava o te mai tau e le aonga le nei e pesenga. Savali falo se tasile nao faili pu longa foi tono le atinu e masani lava ona fa fia ya so fa bene o le foi na te falonga tu sanga le ni lo tau va ia fa pena foi na fatalo fa tua i tai o le kalesia Iesu Keriso la pa io aso ngatai ia ma le kalesia toa ia o la auto kolisi le o lo fanga solo pea ma il kolisi pe senga le nei fo i tai ao ole kolisi le nei ata no fa lo longo atu fa pe e ono fai se lato year 14 pe o le foundation le po le form 7 fo i pe ona i lo ai fo i le aile i fatuina la le tulanga le o lo o ia lava ni tapen penanga mo le tulanga le masalo pe ai le lua se lau le tolu se lau ia tama ma teine aonga ia ele ngate le nao le vasenga o whai aonga pe ona mai moa tuia ia tātou watana ia o Savali fo i le nei tae ao tu sai ma le wha moe moe o le tātou o tunu o Savali wha loalo ia o le wha ilonga ina lava
o le 50 tausaga o le tutoatasi o le tatou atunuu le iupeli aulo e pei ona faamanatuina i le aso ia atu ai maso e 5 o loo sosoo ai. How beautiful as the Latin Samoans would say, Papitai, Savali, Samoa, Ia mai mo atu iai ia o le nā o lolo pea le si vaenga wai le itaita ia ona o atu iai ia le whaasologa o solo ia le nā ua mai mo mai ia o vaenga tuaina o le aonga le alumni a le Church College of Samoa ia le ua le latou ia o le kama o ke autos le Savali mai. Ia o le nā o le auwaa le nā o le fioanga o le pea ia si le fia fo'i o le fo'i iai le vaenga le aluina o le fautasi a le fioanga o le pea le o lo alo e alo ma whanau o lo whapenauna a onga i le aonga le kolisi Iesu Keriso lau pa ia o aso e ngatai ia le nā o le lātou Savali le nā o lona winga wa o le ana tūtolu le tūunga mōmua ia o le usauni mō le sua ngā siampini e le tae au le solua. Ata no le au waa lea pito e sili na toa tele. I le tūunga whautasi tau sanga ne 50 ma le tasi le au waa whaupopo iai ma le kapiteni ma le taaka. E ma lo lava ma nei al tau mwhaia. A show wa fio anga atanu atu sai fo I ma le lato whautasi nei tau sanga. Malo atu fo I le pulenga fo ia li ma fai pule o le fio anga fo le li tau mwhai e wha wha mau popo ia le tūlanga le nei mai o lo o ia la tau I le wha moe moe le nei. Kala se ro se sila atano ma pa u tai afa mai ia solo pe Whaftai tuilangi le ia masalo le pafato aono se furu ia se lau val se furu le ia tātou teimi le nei o lona winga le tātou titiro le silu ai tūla. Au te tonu iai fo I ma au Savali fo ia whaopopo e leo iai te tonu le lisi le pea. Ei le si Savali tele ana mai niusila leo tele o va ai ia au te iloa le I nei le sa tātou tala noa o e hua. He hua no whaea po o whana popotonga wha mai o le vaenga le mai le sumpa I nei ia o vaenga ina I North Shore I le I New Zealand le tūlanga le foi le e le na o Samoa e ia matonga mala tukuki o lo tu fatasi o le lui la le li patele na ia endamen le na saua ia le sa fatala no o le lui atu ilangi pa mai po fese me la te filo ai e fai ele la sumpa le amatanga atano ma apa o le sumpa I fale ata le aso moa e se le toa tele mo toa I le ofil ma to vaenga sai a le te mine ai lo moto e ato se to se fulu o la to lo fatino o tato e fia pupu le kolisia alu esele ia mai fale ula ia e fatalo fatu e foi e le fionga le presidente ia le sa sauni foi le sauninga mata o le tutotasi le nei tau sanga le tae au nei ia atuai ma le failautusi ia ma ali fai fe au ia mo lato fale tua ia e mese foi o le aonga ia o fai aonga ia to telefoi le sao o le nei aonga le kolise o si le I le atina ino le tato tunu ia fa malo lava e le au ona fa malo foi le tautua le tautua tunu ia le ngata fo le tautua fa ekalesia ele ngata wale na ia e te le fo isa tala anga o le aonga le nei I le tala fasol pito fo I Samoa ele amatanga mai le taimi fo I leo le tala lei mai pe o le aonga le nei o lo fai ngo ina fo missionary o le ekalesia me tutisi I le taimi le na I o lea wasawa ia le wa sila fia fo I le whanau ia ma lutu langa lava na o lo ia le aonga le nei ia le malo lo fa pe ona
So ani fo ile fa solo nga mai o tato solo ina ia vave ona uma ia ma fa solo le tato por kala me wa fo ringa ma fo ma le lua la o ni o la fa ile ai nga fo ile la wa uli mo tato ma lo fa lo ngia ai ona ai pe tato fa fia nga ine ata no la fa pe ona mai mo mai la tu no Ia o le vaenga la le West Copa. Wesley Old Pupils Association. Wesley Old Pupils Association. Manga ia foi foi ngole ngon manga ne. We sopa, yep. Eu te masalo le foi la fa solo mai an kolisi foi a onga maulunga ia ma a onga tulanga lua le ekalesia metutisi I Samoa, conference Samoa. Tano pe na silsila pe anga ile tu le sifo I fale ula o le la ua Toi titi lava mai ale mal tele le kalesia metutisi le na fausia na o la ua a mata ona faule pa foi le pa ma ina le aile na o fai fe au foi ma o foi na ile kalesia metutisi le tulanga lava pe ona ia le kalesia le temile nei Ma luenga tele foi o lo fa fenga I male kalesia. Ia au fa pena pe na mai mo mai le tātou tunu ia ta ro awina tu mai le malai tia fau nei. Ia wa fo I le fa mo mo le tātou tunu le tai au le nei sisi na ia I mo le 50 fa 50 ia le tanga vai le malo tuto tasi o Samoa ia o se tulanga fia o se tulanga le nganga fa ftai ia o le tulanga o le fa malo ia tu sai fo I male au sia ia Samoa o le nei fo ia 50 to sanga ole onga le kalesia la fitu ole wanga I mai luma nei ia e fai talo fa tu foi le pulenga ia e mese o lim to mai tai fai aonga ia o le aonga le kalesia a sofitu I la lovaia ia tapo inga fo ia le kalesia io na vaenga ese le nei tai au ia fa talo fa tuai ia o fa nga solo pea ia le tatu fa se longa tu sa o mai tia fau ia wa fo I le fa mo le nei. Once again, a pleasant good morning to you. We've been going for the last 1.5 hours from down here at Molinuu, and you're watching the parade or the march past of the 50th celebrations of Samoa's independence 2012, and we haven't even reached the half mark of all the organizations that are here for the celebrations of our independence this year. It's a very, very colorful atmosphere down here. Lots of people, young and old, different colors, all here, and we're all happy, and we're also praying that the rain doesn't fall into Molinuu. Ia oro whanga solo mai pēr ia le whalapot putonga le nei mai le kolis mai le ekalesia sofitu tutono le tātou tunu ia le vanga le nei fōne po le Boys Council le Pathfinders le oro ua anga I mai nei le lātou Savali ia wai tasi le nei ekalesia tele ia ona vaenga ese fo ilele tofu altanga te ia malana mata whaioi se tasi le nei o ekalesia fo ia wha Tāua ai lava o onga fo ilea o le whanau lai te mese lava I tulanga I le tōla ua pinga e tamawhai fo ilea ia atina ai lava le whanau ia lela iai le whanaputonga lea le Pathfinder taipe fo o le Scouts ma le Brownies ma Girl Guides ia inise o whanapu tutonga o lo ia Pesi vanga tāua I le tulanga lea pa ui o le tulanga fo ilea le mō vanga lai le sama vali le tai au le nei
o le warunga i o le soifuanga foi le tūlanga ia awa pea o lo soifua pea i le lesi lima se pulu tausanga le teime whailunga i le se lau tausanga i wha pea ia sa o iai i le i muli no ule aso le nei a tonu tasi le nā tūlanga mana ia ma mātango fia i le vanga la iti lea ele tele ala vala wa onga po ila to le Savali primaries e o le silima so tausanga o Savali to All Pupil Association. o le ile na o le Savali na ale kalesia aso fitu o le toa mai Oi le lava lo fanga solo pe o tinam tama tai o le Toreka. Ia na o lo e mai mo mai I ata le na o le kolisi le fifi ma le latou fua ia o lo sa vale mai tu le na o fai le latou fa alo Paruano ia le na pe ona mai mo ma fa fonga tu ia I pe amale ole aunga to pe amale titia atole I paselau ia tama mateni a onga ia ole na fo tulanga le te vai atu a pa ui to titia ato mai la lo I ole mau ponga le na ole ole aunga le nei o Fatalo fatu foi lá le fionga le pula onga ia ma le mamandu o fai onga le ma watu va pe limas fuma le fitu ia ani im tomai tai fai onga le ni o lo va ia tangata onga ia po tamo matenia onga to titi atore I vaselau Ole onga le nei wa mai a foi ona fai selato CD ia ole onga foi nei wa tele foi selato sau I talonga la tulu pe a pa pe ona fai talonga foi ia onga tulanga lua ma polisi tono ole tulu Ole tulanga le wa ye atanoa wale na o polisi ma o nga tulanga lua fa pe sa va e yai lava male associate tama matene tuai bumbuli mai ai tua ia le fa mau popo lava ole fa mau popo lava le menta lava le na Peo le aso le nei e tele na to e fetau I le vaenga foi lea po le reunion foi tama matene sa onga fantasi foi aso ia onga tulanga lua kolisi. Le pule onga o malaya la wano. Ia ole amale popolo leono. Polisi popolo leono o Gubana. Ia o patuina nei ama tatiwa pitulua. Ia E fōlinga mai pe o le onga le nā tui langi le, te vai e tui ele I o mai lava I luma le. Walu se se la ko na wafa kulanga mai le polisi mai sa lele lima suta usanga ile so talu ona fatuina foi le polisi le kalesi katoliko le adele sa lele ya wai tamo te foi la ona nei la tava salalo Nai o la kutorina pe o to sila fiai to la le lei poi potete nai e o lo
whangasolo mai pēr Savali mai tia whau le ni tai au e mori atu e fwoi le whamalo ma le whaatai le Blue Sky Samoa o le Apia Bottling ia o le Ministry of Natural Resources and Environment le vanga o le Puma ia ma le tele lava company ia o lo langolangoina fwoi le tātou wha moe moe o wha sa le longa tū sao i le nei fwoi tū lao le tai au ia e whapena fwoi on Fatalo fatu i mai monga i lungo le Moana TV, me le KVCK TV, Amerika Samoa, Whamalo, i nei tae au. Polinga mai o le polisi le nā o malo fou, whapeono o mai luma e tātou malo whalolungia. Korisia malo fou mai vaisi ngano i whatalo fatu i le fionga foi le pule ia toai mo le vasenga o whaia aonga ia ma tamu mateine o le korisia malo fou korisia le kalesia whapototonga Kerisiano Samoa ia o te masalo le foi la amatanga i mai korisia o ngā maurunga whapena ma o ngā tulunga lua ia le kalesia whapototonga Kerisiano i Samoa ia lele i lewa foi ona mai a foi la tau foi fono fa le tausanga e na whaia le masina na se ma vai atu nei atonu apaui ele temi folo nei toi mana tua i sto inga o oka fauolo so ina oka fauolo wai o ka fauolo ia sa tu lai mai o le tai fono o le whaiwhau toi inga o le tangata e fau tua ele foi sa ta ualo no fo fa pitoa i fono tanga le kalesia Sabe foi mapule o le kolisi malua. O le tulanga na ele sunga o ka fauolo. O le tele ona tufinga i tutono le kalesia. Ai le itau sinu ulava. Ele itau sinu ulava le toina. Ia atono se tasi le yo ana ngā luenga. I o le atina ina lava le whanau. te masalo a paui o le sa vali uma lava ia le kolisi le nei a malua fou le nei foi tae au se tasi o kolisi tele foi tono le tātou atunou so mai ai ma le te masalo lao le Eu vou ser as formas de o tudo. le senior school ma le tolu senior college Established in 1991. The principal is Reverend Jeremiah Yaukuli. E ole folinga mai ole solo na te maitai ma li whaia onga o le polisi tele le na le kalesia whapotong Kerisiano Samoa. Thank you for working with us today. Thank you for joining us. Also, can help us our Anna number 1 secondary school. No work happening in the onga da tua amo pasto sai. Te sai no panalina para onga ya pa the private school. Ya was TI Tuiātaga Taiomo. Ia o lo whanga solo mai pēr le tātou au Savali le nā i le tangi le nei ia i le tūlanga lava o le whamna tuina o 5,000 o tuzo tasi o Samoa ia e pēo nei e le tātou saumina i le tai au nei a le folinga mai ia o lea whatu a se fulu fitu minute te e le se fulu atanoa ia au lea lava e folinga mai e le i tai lava le tātou lisi foe. Fato arima sport This is the Teachers Association of Anna College or Anna number 1. A jovial lot. Nice uniform. Thank you for joining us this occasion. It's important. And thank you for coming. Next in green and pink is by Anna College.
Ia ole na ua o mai fo iluma le tato wala ulia le kolisi le na vai maunga. O le kolisi le nei, le ulu ai kolisi le nei titono o le atunu fai tu malo whapea o na whaopopo le vasenga sifulu ma le tolu I vasenga mai le vasenga iwa I le vasenga sifulu ma le lua. Kolisi le na vai maunga, le kolisi le na fai tu malo whapea o na whai fo iso lato sao I le tato 5 tau sanga e ona whaamana tuina. Well, I think about at this stage we've just reached the 3/4 mark, with the quarter mark, I should say. We've gone past 50, and at this point I would just like to acknowledge the major sponsor for live coverage from Tuiātaga Malaya. I would like to thank Adolfo Tuiātaga, Fortu Jack, and the crew at Blue Sky Samoa. I would like to thank Apia Bottling Limited at Taufusi, the Ministry of Natural Resources and Environment, Puma, Pacific Easy Money Transfers, Samoa Ports Authority, Computer Services Limited, Polynesian Shipping Limited, Jikalicious Takeaways, Silver Transport and Centers Collections, the Ministry of Commerce, Industry and Labour, Samoa Shipping Corporation, Pacific Holdings Limited, operating branches in both here in America and Samoa, Western Union, as well as Samoa National Lotto. I'd like to say telephone once again to our Moana TV viewers as well as viewers right around Tutuila and Manua on KVCK TV and also on UFM and Radio 531 BI. O whangasoro pēr tātou Savali ia le wanga I mai le kolisi Sanele, kolisi Sanele. E o polisi le sa tātou whantatali sa au tau ina I fo le whionga tuilang. Tuilangi na we tala noi ia so ia au lunga le maunga fa fe pe au mai la loile la wele ya le wo va ia tur vanga la le sosi le vanga la o to ia malo o te fiu la mo fital no le vanga la wa le o tala no le vanga la au te mana le vanga la tala no mai uina ya oi mo dia so ngona tu la I loa I na ngai ta ka file mu This college, ladies and gentlemen, used to be a boys' school only, and they ruled the mountains of Kailima with a strong fist, not only on the field, but today we have the girls. It has been a co-ed school for some years now, and as you can see, malo ia na mai atu le kolisia Sanele I moa
Ia le ua so mai e tua mara kolisi ata si fole nei kolisi yo a vele se kolisi foi dai pei ole o Chanel ia o sangato Josefo Ilumatu o kolisia Samoa ia fa penala mara kolisi ni a vele e tasi foi nei kolisi telefo lona sao ila o ino tu pulanga le tatu o tunu ia le fo tu la mai le to tele i ngaluenga le lei e le ngate le malo ai fa pena foi ole o pisinisi a tumot Pe o kolisi le ata no e telo tau sanga fa mana tu ele fua o kolisi la ne muli ai solo solo le nei o malo kolisi le nei ia mai o fo solo fa alo al folinga mai o le ua o mai fa o nga tonu ia wal folinga le na o le tele o fa la tonga lo Savali le tai au le nei ia le pe o mai ta wina i o to tele foi ta mai tai i le aonga le mana tua foi ta sile nei aonga sana oli sa le Olinga mai o lo senga le na faia onga po. They're in need of a new school, and that is coming up hopefully in the near future. ia le na ua mai mo mai ata na ia o tama ia mata mai tai tuai o le polis Foi le onga le nei la wilo ai lava le puata o nofo. Tama tuai o lo o kilang o kaya la to pai ni fa vai la to matanga la awa le abele ai ia o na o lo mai mo mai pe i le tele le na o tama pe ona ia tama mtene tuai ia so atu ma le vasenga o faia onga ma le vasenga iu ia le watu le vaenga o tama tene tuai o le polisi ia whaftai foi le wha mau popo ma lo le wha mau popo ia wai o le tuaina speedy lava lea a pau le mana o mia tele au tatou ia le ngate le wha mau popo le teimi lea o ia ila onga ia e mai e toe foi atu tau mawhai le wha mau popo ina wai e pe ia o kolisi o aonga me whapena e mana mia le whasosoan Iwa le tele lava o asosia o tama matene tuai o korisi ne ia o le wala tu e fausia fale a onga ma sosoani le tele o le atina e o le whanau. Stasi nei a onga tano wa lualu i luma lon tau mawhai i le tū lava i le au ina o le whanau. ia le vangala le lo topa a matala le vangala le topa le solo Robert Louis Stevenson's lo topa ia o le foringa mai o le mua le vangala le vanga maulunga le korisi ia so mai lo le vangala i le lo topa solo pera una Robert Louis ia le pulenga ia atoe foi le faia onga ia male nei a onga ia fa maro atu foi le tau fai mai melon sai mai i le tatou Savali nei tae au ia le wanga i mai marbaanga lea o le vanga lea le onga maulunga ia le polisi lea Robert Louis Stevenson ro tafa ingata i le teimi nei ma nei foi failo foi le po failo ngolo ranto o mai le tai au le nei failo nga uma lava o lo mai el fa manuia i le tuto tasi o le tanto o tudo
Se e mai lava statu li poti le na mai lesi vanga lai lesi tu pule famul mole. How does it feel to be here in Samoa and be part of the celebration of the 50th anniversary? Oh, it's a joy. We're having a good time. Everybody's out. Everybody looks beautiful. I'm just excited. The festivities just look amazing. And South Africa is excited to be here celebrating with you guys for the 50th anniversary. Congratulations once again. Do you wish to come back? Yes, definitely. Our cultures are very, very similar. Even though we are across the water, many of our language, many of our dances, just the love, the community, everything is the same. Just the water separates us. So it's just really, really just a blessing, a great opportunity. And thank you so much, Samoa, for having us. You're welcome. Eu mai Savali fia mai ka uma le mai awa famu twingo le lima sika Samoa. Hi. How does it feel to be here in Samoa and also to be part of the celebration of the 50 years anniversary? It's just fantastic. The celebrations so far have been great, and we're looking forward to a really rest of the weekend full of parties and good times to celebrate Samoa. Is this your first time in Samoa? Actually, I live here. I've been living here for over a year now. Okay. I feel very lucky to live here. Thank you. Guys. And thank you. How does it feel to be here in Samoa and also to be part of the 50 years anniversary? It's fantastic. It's really enjoyable to be here, and it looks like everyone's having a great time. Thank you. How does it feel to be here in Samoa and also to be part of the commemoration of the 50 years anniversary? Yeah, really good, thanks. It is. Thank you. Hello. How does it feel to be here in Samoa? Yeah, it's fantastic. Yeah, it's great to be here to be a part of it for you. Any Thank particular you. thing you want to see? Well, this actually. Yeah, this is fantastic. Thank you. Hope you enjoy here in Samoa. Thank you. Thank Bye. you. Would you like to be here in Samoa also to be part of the commemoration of the 50 years anniversary? It's quite exciting. Yeah, quite privileged to be here. I know there's a lot of New Zealand-born Samoans back at home. I'd love to be here. Where are you from? New Zealand. Thank you. How's it? Pe o nisi na o siva. Leo no asia mai te tanto tunu ia mo we fa mo no la fa penao na. Fa fia. Luma mauta malo le poana nei. Poana nei, luma mauta le malo le poana nei. Ia o nisi na o tanga ta siva. Step Africa ia masalo le siva o le step. Masalo le siva o le step. Luma lu tua. Ani luma lu tua ia fia ia le siva le na o le step. Malu tua pe un tau e pa uia luma le fala le malo le fia na nei. Ia leo toi foi mai o lo fanga solo pe Savali o le Tuiātaga o le lua pe se puru ma le lua. E pei lava o le investea o au lea i papa ngala leo o wha solo mai i vaenga ese foi leo lo whapeo na o tau i nai le whanau. Ia lena ta ua ele fionga ia fui. Le oto i titio atu le lua afeta maiti o lono winga whapeo o le i umai ale a o ngā ai foi a University o Samoa. Ia o lono winga o lesi lua a po lesi tula atoa le alu le vaenga le tama mateine o le University o Samoa. O le universitele nei a Samoa tanoa o le hotele lava ina o ai po kalame sa whapea o na whaskolosi pia le whanau yaso ia na o New Zealand, Australia ma wai o onga ia a lea o mawhai o na a onga i lava le whanau i nei i tonu lava sio tata watunu. Wa ia peila ona si le fia afe iwa se lau valu sifu whale na whātua i lea onga le nei. Ile na o le lima tala. Ile na o le lima tala ia o lea onga a le University o Samoa. Le pe ona sauno ia lima tala le tupe whaavai mai le afe iwa se lau valu sifu whase i o mai le temile nei na le tō whasfuru iwa ia tama mateine a onga sa ia i o mai le temile nei le lua afe mono tupu tama mateine a onga o le University o Samoa. E le papa i ngala ia e whamaro atua i le fionga ia fui aso fōsoo ia ma le vasenga o whaia onga i tamaitai ma li i professor
Ia ma i latou uma lava ua mo whailonga maurulunga i le University o Samoa ia whamalo atu le upu foi le whaparangi. It's a big achievement for mo le University o Samoa. Ia ua tele foi ua maunga luenga mai i le aonga le nei ma ua tele foi ua le ua amata o na amana ia ina ia tunu i fafo ia maonga i fafo ia le miti le sa tala no ia le fionga ia fui i le tato proclame foi le lo Samoa lo tofi le ua tino mai i le aonga le nei University o le papa ngala. Ai pe foi na silsila tano le no fuanga o le aonga le nei le papa ngala i tomatangi. Ua matua te le lava le atina e le aonga le mele wa ia me se lava ia nisi foi o fala poptonga bolato affiliate fatasi pe o le vaenga le mtata SMA Australia. Ia sa no ia le fionga ia tuua ia wore of. No wingala ko te tau foi ona toe fatele atu mo fatele Masalo wa le foi i marvanga foi le Technical College Australia APTC. Ia ia. O vaenga le na atano le manto ina le fai le lato tava le teu ina le asataya. Le APTC le wa pe o lato foi le o a nga il fanau I casa ese foi e fa nga mo le air conditioner Savali. Le wa le taimi le nei. Na nei. Ia na lo fa solo atu pea ta mai tai fai a onga oli lau sina le papa i ngala ia o fa la putonga o mai o lo ia I tonu o le pulenga tona le amo sa vavau o lo whapea o na taitai e foi ia le tamaitai polo fesa le fionga whanafu tanga loa pita malo tu foi le mita au ia I le mai mo mai vai tele le I vaenga le vai tele le I vaenga le alo foi le soi fu le mita au I le fionga ia le otapita ia ma le lato foi tau whainga pe o mai mo atu ia le tanto tunu whanga solo mai pea ia le atato Savali o le neita au e momori atu whamalo ma le whaafutai e le langolango malosi a le pulenga le taufo tia fau fotu chak ia ma le whainga runga toa lawa le Blue Sky Samoa langolangoino le tātou whaasaralaunga whatalo whatu foi ma whamalo atu le Apia Bottling Limited te taufusi Ministry of Health, Natural Resources and Environment, Pacific Easy Money Transfers, Samoa Ports Authority, Computer Services Limited, Polynesian Shipping Limited, Chickalicious Takeaways, Samoa Silver Transport and Centres Collections, Ministry of Commerce, Industry and Labour, Samoa Shipping Corporation, Pacific Holdings Limited, Whangaioia Lala, Umore Western Union I America Samoa, ma Samoa nei, le Samoa National Lotto, o wani ngalo whatausau pepa o le Samoa Lotto, awa a uma atu le aso le nei alu atu ma le aso atai au, a e kaka I le pepa le na, ia ua ma tua e sui whafose le ola. Ia le tuto tasio le luafe se fulu ma le lua, I whainonga tupe wa lepe u se lau whasulua whea. Mai e uma le vai aso o whamanatu ni au le lima skuta usanga lai whaawawa I al whamanatu tangata lea. Ia o le mai tauina o le ua poloka le. Ona o whanau la iti le nā. O lo whai le. La lo whai le wale whaalo alo. Let's go and eat it. Ia po nisi nao tustu singa fo'i o whamamianga o le 5 sanga o Samoa.
Tasi le vaenga fua pepele tō vai e koe, ua tasi le vaenga whesotai ma le Universite o le Amosa. Ia, sa o lelei. Ia, o le Savali le nā le Universite o le Pasifika, le ilo na la ia la fua, le si la e Vanuatu, ia ma le la tele, ia po o le o ngā tonu o lo i fiti, ia o le nā ua whairi, anga e mai le la tau Savali le nā. Masalo ia pe ona mai moati le vanga le o te atu I luma ia o lo o sui whewhiloi ia le vanga le wa o lo wa o ngai a ele ngata o Samoa ia e whapena Fiti o lo wa o ngai nei o le atu Solomona ia o isi atu no le Pasifika o Vanuatu ia mo le tue foi whamalo ia ma le whaftai fo ina ia fo iuso mara ia tua whafine ia wa tau mawhai mai lava ia wā fo ia le wha moe o le malotu o tasi o Samoa e le wha mana tuina I le nei fo iaso. Well, once again, you've just seen us halfway through the march past from everyone up at University of the South Pacific. And I would just like to welcome also the Fijian community, the Vanuatu community, because I know some of them are being educated at USB, the Alafua campus. So we would like, just like a vote of thanks for all of them for participating in the march past this morning. Ele ngata lai te mai tai whaiaonga o ali whaiaonga ia lea o lo ia I fo ia le Me pe ona mai tau ina fo e atano o le Universite le nei tai tusa lava ma le Universite o Samoa. E pau lava le sesenga ona o le totele fo o isi ala mawhana o tunu o Pasifika o lo whapea ona o inai. Ia mai fai fo isi na totele ona o lo o iai lava la I peo nei o Vanuatu ia mawhiti. Ole banga tonu lava le sa tala no e atano le banga le mai le fa pe on so soani e Australia ile mtata es le nei o fa pe on tele ina o ia ia mtanga luenga ma company fo I Mosep so soani le tulanga lava I tangata fainga luenga. Coordinated to a certain extent by the Ministry of Education, Sports and Culture. Yeah. This is the Sister Institute. As you can see, men and women who are in here are between 250 and 300 in total. More than 40 years of service to Samoa, teaching the children of Samoa in management, office management, technology, secretariat skills, especially using computers. So they are a key to ICT in education and IT in general. Affiliated to Microsoft IT Academic in the US and the Commercial Education Society of Australia, and the acting principal of this institute is Unitec K. Sofala. Malo Faftai, the Institute of Administrative Studies, et also ole awai mai Faftai. Now to lava le Savali te sese
Ia la tau o tau ina foi le paonga ina masini, pa computer, pe fa tulos, pa tai malo. O le tele foi o teimi le mawhai o na maua se awa no foi le uma mai le aonga foi le polokolisi e tele i ausia le ia le mea foi le mwhaina e adu whafu. Ia ona tu alo le to ya aonga ia le umea sau maua la unga luenga e le ala ma se i le o yese se senga tele ina. O vai nga o nga le o le vave o te mai lima i lunga ki board le taimi le nei. O le si lea whala putonga tano o te le lo lato sao te tono le tunu. O le vaenga foi lea. O le vaenga foi lea tano e tele na tu i lava fai te o le malo i si tia o lato te tongi. Ia o le asosi le nā tamai tai tau si mai foi ali im tamai tai tau si mai po tau si soifua pe ona lawi loa i aso nei ua fai foi se lato fa alo le asocio tau si soifua te tonu le atunu. Ia, o le vanga le ne o le asosi foi le tausi soifua. Tausi soifua le ua pe ona lawi loa ai nei. Ia tasi la le nei vaenga ia o ngā tele mo le soifua malo atina o loi. le tātou o tunu. E foi le pese foi le atano o la vetalat. Ia ale mo sau tene, foi le mo lau tene tausi ma. Ia mo le tu foi le whamalo i le presidente o le asosi le tinaia whamanatu. Tinaia whamanatu Nelson. O le foi lo fia le vaenga le teimi le ua le sa mola la tu si tanga. A foi vaenga lava ne tu i lava fai to al malo. Sitong.